enshonga zirimo kushorora abana baine oburema okutwarwa nk'abatakufuubwaho hamwe n'ebindi nimwe bintu ebirikuteganisa baine oburema aha mibiri yaabo. They still mistreatment, discrimination of children with disabilities. For example, their siblings are going to school and then they are being kept at home because they have the disability. So it is the mobilization and training and awareness raising that we started from 2020 up to 2024. We are going to continue it in this phase, working closely with the community development. Okurgira rugore tutiriyahirwa omu bantu abaine oburema yashobora ngu na hata abaturage nibakishorora abantu abaine oburema omu byanga byabo. Nibatureba nk'abatari kubaasa, nibatureba bamwe nibatureba nk'obundi ekikabinde ekikuburamu omu mutwe. Omuntu naakureba takureba physical appearance ninga takureba enteekateeka yawe atarakurabika kanajya ngu naateekateeka ngu iwe omu mutwe oine nk'ekiri kukuburamu ori nk'empuje tokucenga ngenu mbatwaza batyo. Hamidu Rukundo omu abantu abaine oburema ahamagara kandi orikwebembera ekitongore ekirikushuganisa abantu abo muri ntungamo yashoborera ngu okutunga omukundwa nakyo kibaire amaino ga ruguru. Gezeho ori omushaija orikuza kushwera famire y'okuyamba omukazi bareba oine oburema famire zoona kugira ngu zirakakwikiriza akuba nibabanza bareba oburema batakarebere okubaasana n'okugira ngu ori omuntu. Omu kushaba kwabo nibenda abaturage babatware nk'abandi bantu abaine omugasho kandi nangwa nabo batarikwebaasa naho babahwere. N'abazaire biitu nanga abantu abutukutura nabo bahindura nteekateeka nitwe bareke omuka twenyigire omu mirimo nk'abandi baana tukure nitwe tukubaasa kwebiisaho ahi bakubaasa kuba batari. Na n'ebitongore ebindi ebitari bya gavumenti ebyakubaasa kuba nibiyamba kwija obundi bikatukwatiraho omu kutuha assistive devices. Or programs manager w'ekitongore kya National Union of Disabled Persons Uganda Lydia Kosinje yashoborera ko bwahata entebeekanisa z'okurwanirira obugabe bw'abantu abaine oburema aha mibiri yaabo n'okushomesa kwatandikire okwetooroora ihanga ryona. So train these persons with disabilities on how to demand for their rights, but also work closely with government to bring about change in service delivery. Orikwebembera ebyenkurakurana y'ebyanga muri ntungamo Doreen Komuhangi yahamya ko nka gavumenti batandikire kukwatiraho abantu aba omu miringo etari emwe n'emwe. Yo kubanza twine twita PDM ejone yabo yomwe kandi abarema binemu percentage yabo ya 10. Tubantu barisangu abantu igana abo barukereza miliyoni n'umuruka abantu 10 bashomerwa bari abarema. So nintero muranga kugira ngo abantu abo bazemu nabo bazemu ahubwo kube sentezo neze kuyabayamba tunura amakagabo. Nobu gavumenti eteireho ebitongore bitari bimwe na bimwe hamwe n'amateeka g'okurwanirira obugabe bwabo hakiriho ebintu ebikirikurubatirira obugabe bwabo. Agagasha kwa Samuel Ahumuza bwa Tayari West.